Mubunge wa Gatundu South niwe Gabriel Kagombe umuthi ekorara theirie thutha wake Guikio Gono ni abitha a DCI agikuruhanio na kuratha na kuraga mutwarithia wa Nduthi David Ndwati mwena wa Thika ciumia igiri hituku. Kagombe aracaranagio nake kuri aragikoretwo akihitha ukirikana arahuthagira mbeca ciake gukorwo akihitha borithi a Kireleshwa no DCI maragikorwo makimuhithukira. Akenya mwena comment section makorirwo makiandika age makiuga horo wa justice for David Ndwati na Monica Mbio akauga tick this is Kenya, that murder will loiter out here very soon. Monica Mbio noroga tick this is Kenya, that murder will loiter out very soon. Na Monica Nyaira Chasa kwa sijui kama tutasema #justice for cause hiyo haitafanyika. Na Squeenie Damawa Njiroko mkumbuke there is no justice in Kenya. Na Benson Gugi akauga learn to control tempers and a Jack akawa we know what will happen, this is Kenya. Huko kwa bwagi wa Mohoro gakonge kuheana gitio kinene ukoge subscribe thede wa YouTube channel eno.